And yes, say a security for the say, Monsoya to Toda Munrin Kakra. Because you're under instructions. The instructions. The under instructions. See. Some of them may even feed for the people. There be war, Kurana. Near my instructions say shoot and kill her. You have the right Akoma FM 87.9 Kumasi. Or not to obey. Akoma FM 87.9 Kumasi. Me pesa me busa security for the one kasano. Aya yes one say monko body hunu sa ho ban ya. Ya sisa we ye soja ni post ni. Ti bonkoso. Ya de wa kwagu afari 37 military hospital, 38 military hospital. Na one kasa we ye soja ni. We she soja atade kutatuo. Akwagira ball ayem say me ye soja ni yesi maba wa boa. Wo ma ya ma de ne kura ba. Oboase. Na wo kofi me ba. Na wo jira ho. Na da me da say. Wama ya made no kuraba na wa ko jira 37 38 military hospital wo kutatu atwere wo bo sa wo ye de se me bo hospital Akoma FM 87.9 Kumasi me bo wura soja ni kutatu se wo bo wura ho ban enkotra ni mpro obo ko fi me pacho me ba wo wi a ba se kokomawu ene fomina mo ti kronim ye mbie hospital na no na ye deposit fo ni soja fa kogu ho se Onuya TV ni Onuya FM ni Akoma ni connect beba be twanti post ni kutatuo soja ni kutatuo adentra won beba be twa etimo mo ho ban besi ko your friend say data dan na egu kwam ho na yen ndam your friend say saglemi yaka be kwada soja fo ni post ka apake ebinuma Akoma FM 87.9 Kumasi na ujira ho na wankasa kura no ye soja ni wo post ni wo mfere said dan so na wankasa soja ni no wonya baabi nna wa soja ni no wonya baabi nna wo wa post ni no wonya baabi nna wo wa post ni no wonya baabi nna na ye de wa kwagina dan ho edanya yesi awie se bo ho ban ye fa nipa madam na bo nkotre endima furusane na fatuo na fa bo he Kofi with all due respect to whoever is listening I see ya ma ya shase ma ya dwere shase ya adwuma